Buenas noches a todos. Hyvää iltaa kaikille. Olen Telma Gomez, Askelten Palo puheenjohtaja. Lämpimästi tervetuloa 8. Latin for Night-esitykseen. Boa noite a todos. Eu sou Soraya Cabral, produtora da Askelten Palo. Sejam bem-vindos à 8ª edição do Latin Folk Night. Buenas noches a todos. Soy Nieves Buoristo, expresidenta y ahora responsable de proyectos de Askelten Palo. Bienvenidos a una nueva edición de Latin Folk Night. Vuotta sitten täällä Helsingissä aloitimme seikailun, joka muutti elämäämme. Ensimmäinen Latin Folk Night syntyi nauruun, tunteiden ja jännitykseen säteilemään. Haluaisimme luoda tilan, jossa tuntisimme olomme kotoisaksi. Paikan, jossa voisimme nauttia perinteistämme. Tuona päivänä tiesimme, että tällä tapahtumalla tulisi olemaan pitkä tie kuljettavana. Tässä 8. Latin Folk Nightissa meitä ei ole enää 12 tanssia. Nyt me ollaan 74 tanssia, joiden sydän sykkii latinalais-amerikkalaiselle kulttuurille. Há 11 anos, em Helsinki, começou uma aventura que mudou nossas vidas. Entre risos, emoções e nervosismo, nasceu o primeiro Latin Folk Night. Nosso objetivo foi criar um espaço para nos sentirmos em casa, onde poderíamos viver e desfrutar das nossas tradições. Nesse dia, entendemos que esse evento teria um longo destino a percorrer. Hoje, na 8ª edição do Latin Folk Night, já não somos 12 bailarinos como na primeira vez. Agora somos 74 bailarinos cheios de cultura, paixão e orgulho latino-americano. E é assim que o Latin Folk Night passou a ser, para nós, uma tradição aqui na Finlândia. Hace 11 años en Helsinki comenzó una aventura que cambió nuestras vidas. Entre risas, emociones y nervios nació el primer Latin Folk Night. Nuestro objetivo fue crear un espacio para no sentirnos tan lejos de casa y de los países que dejamos atrás. Un espacio donde pudiéramos mantener y darle nueva vida a nuestras tradiciones. Ese día entendimos que este evento tenía un destino largo por recorrer. Hoy, en la 8ª edición de Latin Folk Night, ya no somos 12 bailarines como la primera vez. Ahora somos 74 bailarines llenos de cultura, pasión y orgullo latinoamericano. Así que el Latin Folk Night se ha convertido para muchos de nosotros en una tradición aquí en Finlandia. Ennen kuin menemme kiitoksiin, haluamme onnitella Bolivia ja kaikki täällä olevia bolivialaisia. Paljon onnea 200 itsenäisyysvuodesta Bolivia. Ja viva Bolivia! E antes de seguir com os agradecimentos, queremos felicitar a Bolívia e a todos os bolivianos presentes. Felicidades pelos 200 anos, Bolívia! Y antes de continuar, queremos felicitar a Bolivia y a todos los bolivianos presentes en esta sala. Felicitaciones por los 200 años Bolivia, feliz bicentenario. Seuraavaksi kiitämme kaikkia, jotka ovat mahdollistaneet tämän tapahtumaa. Brasilian suurlähettiläs Luis Antonio Balduino Carneiro, Argentiinan, Chilen ja Meksikon suurlähetystöt. Kiitämme erityisesti lahjoittaja Antonio Flores ja Pekka Haavisto sekä Francisco Formus ja Meria ja Tuomo Frosti.
Yrityksiä, jotka uskollisesti ja tunteilla tukeneet meitä, ravintola Ekeko, Restvar, The House of Flores, ravintola Onda, sivusyritys Linda Clean, Delicias Fura, konditoria Mias Keksi ja ravintola Lopez ja Barrio Klubi.